Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan video. U ovom videu bi trebali da zamenimo ovaj deo sa ovim, znači ove vile da zamenimo sa ovim, zato što ove šuko vile, znači negdje se ovdje nalazi prekid u kablu, ovaj kabel je zaliven i ja nemam nikakvu kontrolu nad njim i ne mogu mu pomoći, zato ćemo to da zamenimo isključivo s ovim delom i to će da radi. Šta bismo prvo trebali? Prvo ćemo da odsečemo ovaj ovdje kabel, evo otprilike ovdje, da budemo uvereni da se ovdje negdje nalazi taj prekid. Zatim ćemo da uzmemo ove tri žice i da ih isklimpujemo i da, u stvari ima samo fazi 0, ovdje čak ne, dobro, nema logično zemlja. Sad ćemo da isklimpujemo ove dve žice i da ih stavimo u ovo, a ovo ćemo da ošrafimo. Hajde nastavimo. Evo i kako izgleda taj konkretno deo i sada ćemo tu samo da ubacimo fazni i nulti provodnik, da ih vežemo ovdje na vile i to je to. Sada ćemo samo na stezaljke da privijemo ova dva ovdje i da ga lepo zaklopimo. I evo ga ljudi moji, znači unutra sam samo vezao ono dve za stezaljke i potom sam samo promijenio ove vile i to bi bilo to, samo sam zašrafio naravno središnji i vratio mu onaj steznik za kabel koji kao što vidite kao ovdje ga drži unutra. Kada uđe taj deo nisam mogao da vam snimim, ali to je uglavnom nebitno. Nije bitno gdje vezujete fazu, gdje nulu, znači svako je jedna faza, jedna nula, a to kasnije možete vi ispitivati vašim mjernim instrumentom. I to bi bilo to, ja vam se zahvaljujem na pažnji, prijetan dan, a vi ostanite uz druge videe na mom YouTube kanalu.